Ikaze kuri wowe tugenda tubana umunsi ku munsi, by'umwihariko kuri wowe uduha umwanya wawe ugakurikira ibiganiro byinshi tugenda tukugezaho, ubusesenguzi, ibiganiro by'ubucukumbuye tugenda tugutegurira n'andi makuru aba agenda agezweho tugenda tukubwira byinshi biba bigenda bivugwa mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Hano uzajya ugenda usanga byinshi bitandukanye, nkaba ngushimira cyane wowe by'umwihariko wakoze subscribe, nabikubwira ati ni iby'agaciro gakomeye cyane kugenda tubana nawe umunsi ku munsi. Nawe utarayikora nakubwira ni kora subscribe, utazajya ugenda ucikwa na byinshi biba bigenda bivugwa, byinshi biba bigenda bitangazwa n'ubusesenguzi bwimbitse tugenda tukugezaho kuri ibyo byinshi biba byaragiye bivugwa muri rusange. Nakubwira ni kora subscribe, uzajya uba mbere ugerwaho n'ibyo byinshi bitandukanye. Nkomeza no kubasuhuza, mbifuriza ibihe byiza. Muri aka kanya nkabanje kubagezaho inkuru iri kuvugwa cyane, by'umwihariko ishingiye kuri raporo y'umuryango w'abibumbye yaje kuba yashyira hanze igenderanye n'ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres muri raporo nshya y'igihembwe ivuga ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko umutwe wa CNRD uyu nguyu urwanya leta y'u Rwanda uri kwinjiza urubyiruko mu gisirikare. Ni mu gihe uyu mutwe wagiye ushegeshwa bikomeye cyane n'ingabo za FARDC. Izi ngizi akaba ari ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi bayo benshi bakagenda bahungwa, abenshi bakanashyikirizwa leta y'u Rwanda ngo babe basubizwa mu buzima busanzwe. Iyi raporo ivuga ko urubyiruko ruri kwinjira muri uyu mutwe rwinganjemo uruturuka muri teritwari ya Karehe, aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe bizwi ko uyu mutwe washegeshwe bikomeye cyane n'ibitero by'ingabo za FARDC kuva mu mpera z'umwaka wa 2019. Icyo gihe kandi cyane muri teritwari ya Karehe izi ngabo zishe zinafatamiri abarwanyi b'uyu mutwe. Izi ngabo za FARDC zifatamiri zinica abarwanyi benshi b'uyu mutwe. Muri aba barwanyi bishwe harimo umuyobozi wa CNRG ariwe Ndagijimana Laurent, wamenyekanye cyane nka Lieutenant General Wilson Irategeka. Mu kiganiro Perezida wa RDC Kisekedi Felix yagiranye n'inteko ishinga amategeko ku ya 13 Ukuboza 2019, yavuze ko ingabo z'igihugu zashigishe bikomeye abarwanyi ba CNRD ku buryo abagera ku 1712 barimo abayobozi ba politike 10 bari bamaze gufatwa. Icyo gihe ibirindiro byabo 95 byari muri Karehe byari bimaze gufatwa, bigenda banabirukanamo. Mu barwanyi ba CNRD, ingabo za RDC ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zafashe miri harimo abarenga 2,000 boherejwe mu Rwanda nyuma y'ubwumvikane hagati y'impande zombi. Ni mu gihe ababoherejwe mu Rwanda bagera ku 2,000 nabo bahise bajyanwa mu kigo cya Mutobo giherereye mu karere ka Musanze mbere yo kuba basubizwa mu buzima busanzwe, nabo bakaza bakubaka igihugu cyababyaye. Gusa nyuma yuko izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zikegeshe uyu mutwe cyane, uyu mutwe wongeye kuba ugenda wisuganya, ugenda wangaja urundi rubyiruko irushyiramo kugira ngo bongere baze bagaba ibitero. Gusa ntawamenya nimba bizabahira. Ni umutwe ukunze kurangwa hanini no kugenda uteza umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Perezida Felix Kisekedi ubwo yajyagaho yavuze ko ikintu cya mbere agiye guhangana nacyo, ajyaga ku buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko ikintu cya mbere agiye guhangana nacyo ari imitwe yitwaje intwaro igenda ihungabanya umutekano w'abanyagihugu, inagenda yica inzirakarengane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No mu gihe kandi yari yasuye Igoma, uyu mugabo yavuze ko agiye kwimukira Igoma kugira ngo ariho azarushaho kugenda yumva n'ibibazo by'abaturage, anarushaho guhangana n'izi ngabo ahegereye, dore ko n'umugaba mukuru w'ingabo ze nawe yabashije kuba yamushyira
muri iyo nce amukura i Kinshasa amuzana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ngibyo byinshi ndabikubwiye, aho umutwe witwaje intwaro CNRD bivuga ko uri kugenda wongera urubyiruko rwinshi mu gisirikare cyarwo, ariko nka raporo yatanzwe n'umuryango w'abibumbye muri mu gihe bari bashigishwe bikomeye abarwanyi babo bagera ku bihumbi kw'igihumbi 712 barimo n'abayobozi babo bari bamaze gufatwa, ndetse 95 byari abo muri aka gace ka Karehe barimo baranagenda bongeramo abandi. Wagira igitekerezo duha, ese urabona koko uyu mutwe witwaje intwaro ibyo ugenda ukora n'ibikorwa byawo ubona biganisha ku kuba wakongera ukisuganya kongera ku mutwe ukomeye, ariko by'umwihariko ahanini ubushingiye mu kubabuza abantu amahoro, ugenda ugaba ibitero bitandukanye by'umwihariko no muri Kongo muri rusange. Gusa Perezida Kisegeti we atanga icyizere ko niyo wakongera ukisuganya bitakongera ngo yimare kabiri, kuko iyi mitwe yagiye ayihagurukira cyane, agenda arushaho kuyisenya banayirwanya bikomeye. Igitekerezo cyawe kirakenewe ngo muri commentaire, by'umwihariko nawe ukibona iyi video bwa mbere nakubwira ni kora subscribe kugira ngo utazayicikwa na byinshi bigenda bitandukanye ku makuru tugenda tukugezaho, ibiba bivugwa uzajye uwa mbere bigerwaho. Reka gushimira by'umwihariko wampaye umwanya wawe kuvaho nahereye mvuga kugeza aho nsoreje ahangaha, mubwira ni iby'agaciro kubana nawe umunsi ku munsi. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo uzajye ugenda ugerwaho na byinshi. Kancumbikira ahangaha mbashimira babwira ni mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana abane nawe.